А цяпер, перш чым атрымаеце Духа Святога, успомніце пра веру, якую вы вызналі падчас хросту, або якую вызналі падчас вашага хросту разам з касцёлам, вашыя бацькі і хросныя. Итак, ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў і спакусаў ягоных? Выракаюся. Ці верыце ў Бога і всемогутнего Стварителя неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праворуч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які сёння асаблівым чынам удзяляецца вам, як некалі апостолам у дзень Пятидесятницы? Веру. Ці верыце ў святы, Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрешение цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар. Ты адрадзіў гэтых слугаў тваіх вадою і Духам Святым, вызваляючы іх ад граху. Спашлі на іх, Пане, Святога Духа Суцяшителя. Дай ім духа мудрости и розуму. Аркадий, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Анна, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Петр, прими знак дару Духа Святого. Амен. Супокой с тобой. И с Духом Твоим. Мария, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Антоний, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Вероника, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Петр, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Эльвира, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Кароль, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Мария, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Петр, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Мария, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Юза, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Анна, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Петр, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Тереса, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Николай, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Павел, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Иосиф, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой. Мария, прими знак дару Духа Святого. Супокой с тобой.